ایریشن هوانین جدین داعش لهمبر کانتونا کوبانی کوش 15 ایلونی و به ارمانجا داگرکرنا کوبانی و تکبرنا وینا گل کرد هاتبو دست پیکرن حتی رو جمعه ایرو بردوام دکه. جدین داعش بچکین خواه گران و هجمار خواه زیده هیوی دکرن کوه دچار روژان ده کوبانی داگر بکن او همو نرخین خسریه دموکراتیک جهولی رابط. لی ببرخوادانیا یکینه ما همو هولدان وان ین داگر کرنه تک دچن. شروان ما و گل ما کوبانش دیرو که را گوتن ایدی بسه ام ناهلن شنگال و درسم دوباره ببه و تمنوی چقاز گران بوها به ام برخوا بدن و جبلی سرکفتنه تشتکی دن قبول نکن. برخوادانیا به همپایا گل ما قهرمان لکوبان دده مشاندن لتواهی جیهان دنگ خواه ودا و بو سمبولا تکوشینی لدیجی تروری. ایریشن هوانین جدین داعش لهمبر کانتونا کوبانی کوش 15 ایلونی و به ارمانجا داگرکرنا کوبانی تکبرنا وینا گل کرد هاتبو دست پیکرن حتی رو جمعه ایرو دوام دکه. سر بکشی خرای ما بکشی چی؟ بکشی تا تو خود من نمود بکشی رو بیجا ببر دارد دارنا بيجي برخدوني يا باكي بيجي برخدوني وكوبوني بيجي تروكوبو بيجي شهيدو بيجي حميقة راستیا شهیدین کوبانی راستیا که وهای کو هر کنگی مروف بخوازه نکاره با آوه کی راست او هستان بین زمان.
جبر حمو قهرمانên yên ku bi rehekî fedayî li ber xwe dane û gihîştin asta şehadetê riya serkeftinê ronî kirine. Şehîdên Kobanê wê hertim di dilê mirovahiyê de cihê rêzgirtinê be. Em wek yekîneyên parastina gel û yekîneyên parastina jin soza serkeftin û tolhildanê didin û şûna hemû rondikên dayîk û zarokan serkeftinê û jiyaneke birûmet ava bikin.